Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching ebusuafo Ghana fo bi ena omo ekase na eda nsem ena omo eka omo ekire se posterity will be kind to His Excellency the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo adentia Ghana Immigration Service omo building bi abeto internet no so na Ghana fu bi ekire say na enkrofo ekekasa na Nana Addo betena so no wanye hwe amanfo bi ekire say His Excellency the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and NPP abanya ebesin the worst government ever at Ghana for experiencing na Ghana fu bi ekire say after Nana Addo kotena fie eniema omo ehu na empo enseba ekokoso no kire say indeed His Excellency the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebo modern pa ye edema Ghana na ordinance ma atudwa o kire say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da chibia Ghana for ebeboni din na de bia ye ka say yenka sa ban bia ye perfect na emom His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na membo bebu you know enye na ekoye but at least he did his best to say the Ghana for can see Nana Addo amamenye hwe kra a president who jina na name a provide ambulance to all the constituencies president otimi edre TVET STEM schools drone service just say enyema Nana Addo beye no adofo Ghana for the kenke chinam sugar angwa ena ni so ade munti na ne ejina so a ye de ejeje say Nana Addo anye hwe because we think said you nebo yedin drawing Nana Addo Dankwa Akufo-Addo the time but His Excellency ebo ne ho modern do betini bia as a president na yenti nsema ekoso Brasa me jamfi emfi obi a why ai emfi obi a dollar a good briefcase mu yamfa ntowi emfi NDC full soldiers no emfi obi a fa mama part fa sika no mama part no wonfa nwura na sori mu entwe akra manyame na ton kotokuro kogu omo ho 4 years time na de amo omo no makobo ban e o police station wasiafo briefcase musika ye de to wi ni jot ko party office no akwaji 20 series no ato wi no ato jot na wonam ena Akufo-Addo e waso otukoko mu ko system ile ena ekuafo na na adu sisimo ena oye trimodinfo obi obehwe nyanka ne nwisi aye trimodinfo ene yama wo $10,000 wo yama $10,000 ya de be de adwuma ben no wabie na wo de se sika na kowuram I invest ya di mama part experience ye wo wiase nyina wo kura bi wa ye adwuma abosomfie amanyame asan afre no ye adwuma wo Nyankopon fie ti yeso wonfa nko ya asori yiye entwe akra manyame ya tose kan akogu ho o party office 4 years time shia ya naje ko polling station ko boban na ye boa dollar a good briefcase mu ye di tonkun sra awani abere ho ko ye demonstration kuma actors money abre mo koye demonstration all because of say sami jamfi ama me maami agra da sika obi onu di sika koye nyamedwuma no enka wono sidi ni yemfa ma no nyamedwuma sidi ene fata nyamedwuma ohun nyamedwuma obi okru experience say eye Nyankopon adwuma yema ni sidis na wo yema o dollar nkoto wi no bibi yemo mo bibi yemo munya hunu hwe mo na mo ni nam kurase aboye na muni koko akuafo obokoko Akufo-Addo sisimo achim ni we munya hunu hwe munya hunu hwe montena se entwen 4 years time mo 20 na mo de to mo wi ni mo dwoto no de yenya amamo ne ya ton se kan 1,648,000 so akogu mo ai se kan na mo de ya ma mo de hia ye party office na ya to bia akogu mo afi de mo mfa bi ma ya to bia akogu mo party office ho ai ya de be ma mo no makobo ban e wo polling station mo de ya no briefcase musika sabi yemfa nto cigarette ene wi mate yemfa nto cigarette ne wi mama part o man yin chechire ya ne nkoso wo ka ho bi nti wo deserve dollar
one e kan no me hu na no pay kura o kan ma fi mama Obama baba jime de why o de we me de me okay o mama even $1,000 kura me enough me baba jime de Abrade mama party be kumi o se kura kan mama vote. Yes, at the NSA. Sam George, OC data prices in our expensive na and yemlem wine. Utri kutu set Titanic ship. What it? Utri kutu set Titanic ship. And now say yemlemu esra usuno. And then the yemlemu obi. Am I emblemu? Massa. Aya na mo modwen sagana for ya mo na say ya nwene se nipa. Ade amunyamwa because nkrofona mo members no o mo ntimi nwene se nipa entimo sori a ye beba ma no na moka utiri kutu se transformer kebitele di do tu fu atem no oba ha na wo Mahama John wa bo ne ho ban iti esrewara Mahama John ko fa kebitele papa na onkobo onkoka boko asem no yesrew Mahama John yesrewara we de yesrew mefa ma otu fu yesrewara Mahama John kebitele ne papa yo hene onu su dimu yesrew fa ne ko boko no nko siesie boko asem no yesrew mensi otu fu Mahama John yesrewara yedawase John, yesrewara. Boku tokwaro, Mahama John, ko fa eviter la papa. Oyo hene na onko boko na onko kan. Sa asem no, yesrew men ko otumfo Mahama John. Yesrewara Mahama John. Yesrew men ko otumfo. Yesrewara. Eviter la papa yo hene bola su eviter la. Ni papa yo hene yesrew Mahama John. Ko fa eviter la papa no onko boko, no nko siesie sa asem no. Because the way ankwala ke bola su ke bitele di otu fu atem no oba ha na wo Mahama John wa bo ne ho ban iti yesrewara Mahama John ko fa ke bitele papa na onko ka boko asem no yesrew Mahama John yesrewara we de yesrew mefa ma otu fu yesrewara Mahama John ke bitele ne papa yo hene onu su dimu yesrew fa ne ko boko no nko siesie boko asem no yesrew mensi otu fu Mahama John yesrewara yedawase John yesrewara boku tokwaro Mahama John ko fa ka eviter la papa oyo hene na onko boko na onko kan sa asem no yesrew men ko otumfo Mahama John yesrewara Mahama John yesrew men ko otumfo yesrewara ka eviter la papa yo hene bola su ka eviter la ni papa yo hene yesrew Mahama John ko fa ka eviter la papa no onko boko no nko siesie sa asem no. Because the way ankwala ke bola su ke bitele di otu fu atem no oba ha na wo Mahama John wa bo ne ho ban iti yesrewara Mahama John ko fa ke bitele papa na onko ka boko asem no yesrew Mahama John yesrewara we de yesrew mefa ma otu fu yesrewara Mahama John ke bitele ne papa yo hene onu su dimu yesrew fa ne ko boko no nko siesie boko asem no yesrew mensi otu fu Mahama John yesrewara yedawase John yesrewara